Mark'ay sapa nigichikpaq apachimuykichik. Qankuna rikurimuasayku imaynatachus noqayku kay quechua parlaypi apaspa kayku kay devoción matutinata qankunapaq. Chantapis munasqa kuyamasi, si qankunaqta mayqin mañakuynikichis o ima llakiynikichik kasan chayqa, kay comentarios urapi qankuna qillqamuy atiykichik mayqinchus kasan sutiyki hermano hermana riqsimunayki chaypaqtaq qan qillqarimuwayku. Maykusisqa noqayku kayku imaynatachus qankuna kutichimuwayku mañakuynikichikwan chantapis saluditusnikichikwan nicharis ajinata noqaykupis kunandia kutichimunayku Diospaq qillqasqanwan. Kunandia devoción matutina niwanchik imitadores. Imataq kaykanmanri kikinta ruwana icharis niwanchik. Imataq noqanchik ruwananchik tiyan cristianos hinari, apóstol Pablo sut'ita willawanchik maychus kasan kay libro Efesios nisqapi phisqayuq uchchik llasqan nina hinata. Chayrayku Diospa munasqa wawasnin kaspaqa payta qhawarispa kikinta ruwaychik nispa niwanchik kunandia. Primero noqanchik yachanachik tiyan o yuyarina tiyan imata noqanchik ruwanchik kay pachapi. Noqanchik kanchik Jesucristo wawasnin. Chayman hinataq qankuna waqllasqa kaykichis. Chayman hinataq kawsana tiyan. Si noqanchik kanchik wiraquchaq wawasnin chayqa, chay wiraquchaq wawan hina kaypin noqanchik kawsanachik tiyan munasqa kuyamasi. Chantapis nillawanchiktaq ichari kikinta ruwaychik. Imatani munawanchik kaypi, imaynata Jesucristo wawan ruwarqa kay pachapi aska bendicionta apaspa runasman chay kikinta noqanchispis cristianos hina ruwanachik tiyan. Mana facilchu porque Jesucristoqa nisunman perfecto mana huchayuq karqa, pero pay hamurqa kay pachaman aychayuq kikin noqanchik hina, pero mana huchallikurqachu. Chayrayku noqanchikpaqa ejemplo kasan chay kikinta ruwana tiyan, pero noqanchik nisunman noqaqa huchallikuni mana atinichu Jesucristo hina kawsayta, pero si qan sunquyki ukhukipi hap'ikiña wañuyniykita chayqa o hap'ikiña Jesucristo sacrificionta chayqa, entonces qan separasqaña t'aqasqaña kayki munasqa kuyamasi allinta ruwanaykipaq llank'anaykipaq kay pachapi. Devoción matutina tukusan nispa kay hinata. Sapa allin espirituyuq oraciónwan munaywan qankunaqa husqa tantanakuychik maychus kasan espíritu misionerowan. Hermanos ninchikwan wawqinchikwan tantanakuytawan noqanchik alabana Señor ninchikta chantapis predicana evangeliunta. Orquna tiyan sunqunchikmanta maychus llullata, maychus mana allin tiempota noqanchikqa pierdesanchik tiempunchikta tukuy ima ruwaqpi, pero kunan kasan chay tiempo allinta llank'arinapaq Señor Jesucristopaq. Chantapis nillawanchiktaq warminchikwan qosanchikwan husqa llank'ana munakuspa Señor ninchikpaq ajinaqa wawaspis tukuy imaqa allinta wiñanqanku nispa. Chay yachaykunaswan kana tiyan o ruwana kikinta Señor Jesucristo ruwarqa kay pachapi kaspa. Qan munaykichu? Ari munasqa kuyamasi, noqapis munani. K'aya suyasayki.